Арбаңыздар, YouTube көрермандары. Бүгін біз сіздерге чөптерді тартып кіргіземіз. Бұл беделер bir tay бедесі 280 сомдан болады. 280'den. Каражыгач базары 1 сентябрь. Çöp bozar. Aluşlar bolzo. Номері 703 менен 414, а? Çalsanızlar болады. Алып келіп тәурес та. Заказ болса. Алып келіп тәурет екен. 280 сомдан. Атуғандар. Çöp тұрғанша нәкілер? Telefonumuz gaz olan gel. 35'ten gitti. Assalamualaikum. Satıldı var ya? Sattınız mı? Telefonumu aytmayın ben gaz olayım. Telefon turadi. 235'ten satılıp turibdi. Жаңы жолда контор Çöptür. Eğer aluvchilar bolsa, mana bu yerdagi nomerlarga qayrilsangizlar bo'ladi. Atug'anlar. Bedarlash çöp şu 230'dan satılıp tur. Alem bu qizilot çöp 200 kemi var da atat. Atug'anlar. Biraz çöp. Жана номерге çalsanızlar şunlardan nomerlerini berет atug'anlar. Çöptөгү. Çöpтердин заказ кылсаңыздар алып келип та берет. Сондар беделер 270'ten болот. Çöpүн канчадан дедиз? Үстүңкү 200'тен. Сондар. Номеріңізді айтып қойыңыз. 79 менен 370033. Тұрғандар. Çöp алам дегендер, çalsanızдар болот. Тұрғандар. Bedi қаншадан болды ата? Көрсетейік. 80 сом. 280 сом. Сатылды деп пе? Сатайын. Номеріңізді айтып қойыңыз. Заказ қылғандар болса. 509 менен 13-12. Тұрғандар. Çöp алам дегендер, çalsanızдар болот. Лакелер шылаң çöp менен иштейт. Аксынын алапканда алып бара бересиздерби? Аксынын барлык жерине алып барып беришет. Атыгандар. Çöptөр. 280 тегерегенде беделер. Эми кызылоттор 200 чейин алсаңыздар болот экен. Ал эми калган бедарлаш çöpтерди 200'тен 230 тын тегерегенде алсаңыздар болот экен туугандар. Каналга жазылып, видеону башкалар менен бөлүшүп, подписаться кнопкасын басып коюңуздар.